Sengabe nkulu sanqasha asithindi imfana Wasithindi wempani sitho sengabe nkulu sanqasha asithindi imfana Wasithindi wempani sitho sengabe nkulu sanqasha asithindi imfana Wasithindi wempani sitho sengabe nkulu sanqasha asithindi imfana. Hey bafowethu sitha sibingelele sile essentialist njengoba sila sijabule khona kodwa khona la kusele khona ngoba sishiye ekhaya eSouth Africa iqhawe lethu Macengwane uNgizwe umthuni umlando bemxoshile emsebenzini ngesikhulu izotha nenhlonipho kubaphathi bomsakazo uKhosi FM sithi bafowethu singamaqhawe kaMaskandi sigqemeke ingozi enkulu ukumiswa noma ukuxoshwa kwaMacengwane. Siyacela bafowethu ukuthi aseyi isinqumo senu kodwa ake nisibuke ngenye indlela abuyele mayibuyela futhi aqhubha ubuqhawe bakhe ngoba uyena owazi kangcono umlando kaMaskandi. Impela cha asilwi nomsakazo siyazi ukuthi kuba nama terms and conditions kuba nama contract asayinwayo zonke lezo zinto lezo mayise breach contract basithatha isinqumo sokuthi bemise kodwa siyacela thina njengamaciko kaMaskandi ukuthi bambuyisele ngoba manje silimala thina abakubona owethu kulimala lapho ngoba umbwamchuni unomlando omkhulu ngathi manje siyacela ukuthi akabuyisele. Kuyisicelo asicela singabafana abangazweni siyacela umsakazo noSABC wonke siyacela kakhulu siyanxusa ungasithindi wempani sitho sengabe nkulu sanqasha asithindi imfana wasithindi wempani sitho sengabe nkulu sanqasha asithindi imfana wasithindi wempani sitho sengabe nkulu sanqasha asithindi imfana wasithindi wempani sitho sengabe nkulu sanqasha asithindi imfana. Shit man.